abasuni n'abashiya bavuga rumwe kuri Imam Zaman iyo hageze ku kwibaza niba ariho cyangwa se yaraje cyangwa se ataravuka. Abasuni nk'uko twabikunze kubivuga haruguru bemeza yuko Mahdi ari ukuri ariko azavuka ntabwo arabyarwa. Abashiya bo bakemeza ko yabyawe ahari ari muzima ndetse no kugeza igihe azazira azaba akiri muzima. Ku ruhande rw'abashiya nabo bafite hadithi nyinshi cyane kandi z'ukuri sahih ndetse ziri mutawatir, kuko abamenyi bemeza ko hadithi zivuga kuri Imam Mahdi ubwazo zigera ku 6,000. Aha rero turagaragaza nkeya muri zo kugira ngo namwe mumenye ngo hadithi z'abashiya zo zivuga iki kuri Imam Mahdi alayhi salam. Indi hadithi yo ku ruhande rw'abayisilamu b'abashiya yo iravuga iti anil Hussein alayhi salam qala su'ila amirul mu'minin an ma'na qawli rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إني مخلف فيكم ثقلين كتاب الله وإترتي من الإترة؟ فقال أنا والحسن والحسين والأئمة 9 من ولد الحسين تعسهم مهديهم وقائبهم لا يفرقون كتاب الله ولا يفرقهم حتى يردوا على رسول الله حوضه. Iyi ni hadithi yakiriwe yaturutse kwa Hussein ivuye kwa ise umubyara Amirul Mu'minin, ubwo yabazwaga ati intumwa y'Imana ku mvugo y'intumwa y'Imana yavugaga ngo mbasigiye ibiremereye 2, igitabo cy'Imana na Itira. Yarabajijwe ati Itira ni bande? Faqal ati ni njyewe. Amirul Mu'minin avuga ati ni njyewe wal Hassan wa Hussein ndetse na aima 9 baturuka kuri Imam Hussein alayhi salam. Ati rero uwa nyuma wabo ni Imamul Mahdi. Ati kandi aba bantu ntibazigera batandukana n'igitabo cy'Imana ntikizatandukana nabo kugeza ubwo bazasubira ku ntumwa y'Imana kuri hawd y'intumwa y'Imana. Indi hadithi ni yakiriwe na Imam Ridha alayhi salam أن يبيه أني أمير المؤمنين عليه السلام 9 من ولدك يا حسين هو القائم بالحق والمظهر للدين والباسط للعدل. قال الحسين عليه السلام وإن ذلك القائم؟ قال والذي بعث محمد بالنبوة واصطفاه على جميع البرية ولكن بعد غيبتي خيرا لا يثبت فيهم على الدين إلى المخلصون المبشرون بالروح اليقين الذين أخذ الله ميثاق بولايتنا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ati ubwo ino hadithi rero iravuga iti biturutse kwa Imam Ridha ndetse bikava kwa ise Amirul Mu'minin. Yarabwiwe ati atasu min waladika ya Hussein, uwa 9 mu rubyaro rwawe ye Hussein ni al-Imam al-Qa'im bil-Haqq wal-Mudhhir lid-Din, ni imamu uzaza gushimangira no guhagarika
ukuri no gutuma idini y'Imana subhanahu wa ta'ala igaragara kuruta andi madini. Azaba ari we uzashimangira ukuri ndetse n'ubutabera. Hanyuma Imamu Hussein arabaza ati wa inna dhalika alqa'im, ese uwo ni we alqa'im? Arasubizwa ati yego ni we. hanyuma hadithi igakomeza ivuga ngo yaravuze ati waladhi ba'atha Muhammad binubuwa, ati ni ukuri ndahiriye ko uwafashe Muhammad akamuha ubutumwa akamurutisha yewe abatuye isi bose. Mu by'ukuri mu gihe cya ghaiba cyangwa se mu gihe cyo kubura, mu gihe uyu imamu azaba atakigaragara, ntago abemera bazaba borohewe uretse ba bandi al-mukhlisun, abandi bose ntabwo ibintu bizaba mu by'ukuri biboroheye. Ati abazashobora kugenda mu murongo wa al-imamul qa'im ni ba bandi mu by'ukuri bafite umutima umenetse, bafite umutima ushikamye, ndetse ba bandi Imana subhanahu wa ta'ala yanditse ku mitima yabo imani. Indi hadithi iravuga iti, nayo ni ya Imamu Hussein alayhi salam. Ubwo ndavuga kuri hadithi zivugwa ku ruhande rw'abayisilamu b'abashia. minna 12 mahdiyan awaluhum amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib wa akhiruhum at-tasi' min waladi wa huwa al-imamu al-qa'im bil-haqq yuhyi Allahu bihi al-ardi ba'da mawtiha ويظهر به دين الحق على دين كله ولو كره المشركون له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت على دين فيها آخرون فيؤذون ويقال لهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أما من صبر في غيبته على الأذى والتغذيب بمنزلة مجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث إمام الحسين intumwa y'Imana iravuga iti mu by'ukuri mina 12 mahdiyan, muri twebwe mu by'ukuri harimo uwa 12 Imamul Mahdi. Awaluhum amirul mu'minin, wa mbere ni imamu. mina 12 mahdiyan awaluhum amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib wa akhiruhum at-tasi' min waladi. Ati mu by'ukuri muri twe 12, uwa mbere ni amirul mu'minin, uwa nyuma ni umwana wa 9 mu rubyaro rwa Imamu Hussein, ari we Imamul Qa'im bil Haqq, imamu witwa al-Qa'imu. Uyu nguyu niwe uzaza gushimangira no guhagarika ukuri. yuhi Allahu bihi al-ardi ba'da mawtiha, uyu niwe uzasubiza isi ubuzima nyuma y'uko izaba yarapfuye. wa yudhiru bihi dinul haqq, hanyuma agaragaza mu by'ukuri idini y'ukuri ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun, agatuma idini y'Imana igaragara kuruta andi madini kabone nubwo byabaza babangikanya Imana. Atariko afite ghaiba, lahu ghaibatu yartadu fiha aqwam, afite ghaiba igihe azaba ari mu bihe byo kutaboneka. Mu by'ukuri abantu benshi bazatakaza idini yabo rwose, bazayitakaza. Kandi mu bihe bya nyuma
abantu bazamwemera bazagorwa cyane kuko bazajya babangamirwa cyane, bazakorerwaho ibibabangamiye kugeza ubwo bazajya babaza bati cyangwa se bizajya bivugwa biti mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, ese iryo sezerano ni iryari niba muri abanyakuri. Ama man sabira fi ghaibatihi, ariko ba bandi bazihangana bakagira subira mu gihe cyo kutaboneka kwa Imam Zaman, ala al-adha, bakihanganira ibyo bibagoye, mu by'ukuri bazabona ibihembo bingana cyangwa se bazaba bari ku rwego rw'abarwanya jihadi n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Mu by'ukuri rero ngibi ibyo Imam Hussein yavuze, kandi rwose bitanga icyizere n'ihumure kuri ba bandi bumva amagambo y'urucantege ndetse no gukerensa ibijyanye na Imam al-Mahdi alayhi salam. Imam yatweretse ko rwose benshi bazacika intege bakava no mu idini kubera amagambo akerensa anatesha agaciro ibijyanye na ghaiba Imam Zaman, ariko abazashikama ndetse bakabikomeraho bafite urwego rw'abarwanya jihadi nk'uko ino hadithi ibigaragaza. Hadithi rero ni nyinshi cyane ntabwo wazirangiza, icyari kigamijwe ni ukwerekana ko ku mpande zombi hari hadithi kandi zikomeye zivuga kuri Imam Mahdi, kandi ikindi cy'ingenzi ni ukugaragaza ko mas'ala Imam al-Mahdi alayhi salam ari mas'ala y'ukuri abantu badakwiye gukerensa. Niba iki kintu muri Islam gifite agaciro kangana gutya, umusilamu ntakwiye kukigiraho gushidikanya, kuko kugishidikanyaho ubwabyo bishobora no kugukura mu idini, kuko mas'ala ya Imam al-Mahdi ni ikintu gikomeye cyane. Gusa bijya bibabaza iyo hari abo wumva bayivuga rwose mu buryo bwo kuyikerensa ndetse no kubihe agaciro gake cyane, hamwe n'uko bamwe babifata nk'ibintu biri aho nyine, ariko ibi ni ibintu byafashe umwanya munini w'abamenyi ndetse n'ibintu bifite urwego rukomeye cyane muri imama, kandi ibi ni ibintu tweretswe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rero iyo ikintu intumwa y'Imana yakiguhaye uragifata kandi ukagikomeza, nk'uko Imana muri Quran ivuga mu isura 59 aya ya 7, Imana subhanahu wa ta'ala iravuga ngo wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Icyo Imana subhanahu wa ta'ala ibategetse, icyo intumwa ibategetse cyangwa se ibahaye, mugifate mugikomeze, kandi n'ikibabujije mukirinde, kandi mutinye Imana subhanahu wa ta'ala, kuko Imana ni nyiruguhana guhambaye. Rero mu by'ukuri iyi mas'ala ya Imam al-Mahdi ni mas'ala twahawe n'intumwa y'Imana. Ibi ni ibintu rero tugomba gufata mu buryo tugomba gufata serious, tugomba gufata n'imbaraga zikomeye, kuko guhusha Imam al-Mahdi ni uguhusha igice gikomeye cyane cy'idini yawe, bishobora kugukura no mu Isilamu. Ibi kandi uwabiciyeho iteka ni Imana subhanahu wa ta'ala n'intumwa yayo, kuko Imana yahaye ububasha intumwa bwo kuba umucamanza ku byo twibaza, kandi yamara kuducira urubanza tukanyurwa n'urubanza yaciye.
iyo usomye isura ya 4 suratu Nisa aya 65, Imana iravuga ngo fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ati Imana subhanahu wa ta'ala ikarahira iti mu by'ukuri ntago baremera. Imana iti ndahiriye nyagasani wawe ko bataremera. La yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, kugeza ubwo bazemera kuba umucamanza hagati yabo, kandi wamara kubacira urubanza ntibasigarana akangononwa mu mitima yabo, bakayamanika bakemera ko ibyo bavuze ari byo bikwiye. Ariko intumwa y'Imana nyuma y'uko ivuze hadithi nyinshi zakiriwe n'abamenyi benshi, abantu baracyafata Mahdi nka kera habayeho, bakafata Mahdi nk'igisakuzo, donc nk'ibintu biri aho ngaho biri no verifiye, biri aho bidafite epfo na ruguru. Ariko ntabwo ari byo. Intumwa y'Imana yaravuze, ni itegeko kumwumvira. Intumwa y'Imana yabiciyeho umurongo, yabitanzeho ubutabera bwayo, ntawe ukwiye kuba bifite ingingimira n'akangononwa kuri ibi ngibi. Intumwa y'Imana intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatweretse. Uko niko byakabaye ubundi bimeze. Abantu bo bahisemo ibyo bemera mu mwanya wa Imam Mahdi alayhi salam, babihisemo atari uko batabona ikintu intumwa y'Imana yababwiye, ahubwo wenda ari uko babangamiwe n'ikintu intumwa y'Imana yababwiye, cyangwa se bo bashaka kumva ibyo bashaka kumva, badashaka kumva ibyo intumwa y'Imana yababwiye. Ariko Imana yabitanzeho umurongo, iravuga ngo وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ntabwo bibaho kuba uri umwemeramana w'ukuri mu by'ukuri w'umugabo cyangwa umugore, ngo Imana subhanahu wa ta'ala idha qada Allahu wa rasuluhu, Imana n'intumwa yayo baca iteka, hanyuma wowe ugira amahitamo. Iyo ubigenje utyo uba wigometse ku Mana ndetse n'intumwa yayo. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, uzigomeka ku Mana n'intumwa yayo, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, azaba ayobye kandi kuyoba guhambaye. Ngayo nguko rero, mu by'ukuri iyi mas'ala ni ngombwa ko tuyifata kandi tukayikomeza ndetse tukanayikurikira, tugamije wenda kugira ngo tumenye ukuri kwimbitse kuri ino mas'ala, ariko tukamenya yuko ino ni mas'ala y'ukuri. Niba rero intumwa y'Imana ndetse n'Imana batanze umurongo ko hazabaho Mahdi, twe ntaho twahera tubihakana, ntaho twahera tubihakana. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.